Qolib ketgan narsalarni olamiz, kiyilmay qolgan kiyimlarni olamiz, echkining junini olamiz. Hamma yo'g'ini olamiz. Lo'lilar keldi deb hamma yo'g'ini aytib boringlar. Voy, tegishma unga. Voy, ey! Bir o'rningda turmagan bola ekansan, o. Bas beraqa. Voy, tavba qildim. Bas. Voy, malades, o'zimdan o'g'limda. O'g'lim, katta o'g'lim, Qirg'izistonda katta bo'lgan. Lekin qirg'izcha gapiradi. Ashingga tushunukli bo'lish uchun qirg'izchalar gapiravering, tillarim aylanib ketyapti. O'g'lim, hozir bunday qilasan, zalga tushasindagi zaldagilardan qayir so'raysan. Zaldagilardan. O, ichi cho'ngdir bor-ku. Ichi bor akelerimiz, alardan so'rava. Alar cho'ng yerda ishlaydi. Bulardan cho'ng yerda ishlaganlari bizga o'xshab, naborot ellerinden so'raydi. Жалғыз отырғандар бар ғой? Аларға дағы бар ба? Алар тевет. Жана екекиден келген, девушкасы менен келген, қыз жігіт болып келген, үй біле болып келгендер бар ғой? Ошолорго барып сұрасаң, уялғанынан да берет та балам. Деш, ертең боп кетесіз дейбер, жаныңызға қысқасы. Садақа қылыйлар деп айт. Беріп қойыңыздар. Жаш баланы шағы сынбасын. Берет, олым, берет. Оларға бар ба, алар студент. Алар наоборот сенен алып қойышы мүмкін. Ей, 11-ші қатарға бар ба, бір классы менен келген ал жер. Ой, молодец. Бас, тез. Ана. Болды, oğlum. Kele ver. Savremenli duvana de koyat buna. Çurka. Болды. Едinse salıp koyukla kalgan. Oy, молодец. Mınca koğakça жинап olgansın. Құдай бұйырса сенен емгек сіңірген қайыршы шығат балам. Ана, ақшаларың көп болып шашылып атады. Қана ұлым бір есептеп қойшы. Есептеп? Bir есептеп қойшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 22, 21, 52, 53, 54, 59, 40. Ama tup-tura esepledin balam. 4'e 4 qo'shsa qancha bo'ladi? 4'e 4. 6 bo'ladi. 3'e 3 qo'shsa qancha bo'ladi? 3'e 3. 6 bo'ladi. Oy, молодец. Shuni to'g'ri aytding da, ustolda olib kel. Tanijaninglar sog' bo'lsin, umringlar shunaqa bo'lsin. Oy, siriqlanib ketinglar, umringlar shunaqa uzun. Barına cheksiz. Nelerge? Barına. Messengerlerge, sotsialдык тармактарга, çalularga, filmlerge, seriallarga, telekanallarga. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Barına cheksiz. Kelinglar endi siriqdaninglar, umringlar shun bo'lsin, yashayverib zerib ketinglar. Oy, mana shu yer jormi nima bala? Oy, tanijoning sog' bo'lsin, umringiz shunaqa uzun bo'lsin. 5 so'm. Hadi. Свои. Tonirovkani ko'taring. Oy, Dildoraxon. Oy, Nargizaxon. Yaxshimisiz, sog'laringiz yaxshimisiz? Yaxshi.
Ой тоба кылдым, үнүңүз эле тааныш. Жаңыл өлү пайда болгон бошто деп коем. Yok. Sahar keseng beremen degendi. Kırgızça aytayınçı tilim sınıp kalıp Эме да, зато кыргызча сүйлөй берейли, патриот өлү экенин ойлоп калат. Ой. Sahar tursan beret degenden sahar turup alıp barıp alıpın da. Kayaka? Kelечеке. Келечеке? O sahar tursan Kuday veretken de ırıskını. Men o hapsetar veretken de barıp alıpın elinde. Oy. Sahar probka yok, iş yok. Hem şu olup gittim, mısırığım tütötüp bir 5-10 son bolsa da iştep keteyim de svetoforda otursam sonunu okuya oldu. Ошондо окуялардын айтылышы мындай, эс алып дем алып отурганда биз да күлөйлү. Çarçap da kaldım elinde göreyim. Anan svetoforda tursam bir maşına gelip toktop kaldı. Ay negin düşürü bile mağa karap birösü. Oy ayaş deyip. Meni? Elinde göreyim, ayaş degen sözü ömrümde okuyan emes. Lölü olup öldüm. Kim ekende mi deyip karasam bir gözüme cılı uçuragan bir balaken. Kaysı? Bala delemez, kişi delemez. Ortaçoda. Bak jakşına kay bala varga bak artist bala. İlyas degen mi? Çok İlyas degen emez. Kudul, aralaş kopşi. Irçı tamada vardın kılat ko. Andaylar köp mes ben bize. Oy şaharda bütele şon süret olup gettir ko kanat şanayıp degen. Estedim. Oşol eken. Jana kıpkızıl kostyum giygen mi? Oşol eken anan meni karap kasanızdı verip durun deyt. Kasam oğlum maşinanın için tütötüp jakşı verse gerek şu tiriktep tursam maşinasını aydap minge koyup getip kalsa bola o moynunuz ülgür. Kasa menen koşar. Alıp getip kaldı. Kasamı ver de vartından kuup jürem. O 100 metre arjaka var tokto deyin göreyim. Ayaş tamaşa deyt. Görse jaşıl janıp kalgan eken da gütpeyin dep ayda beriptir. Ayaş deseniz bir nerse eske düşüp atat. Bu kırgızların başkaça kalıp kelet eken. Buların daşı baldar uqta koyatsa dağı bizdi koldan ötken uqta azır uqta koysan löl alıp ketip kalat deyt o ağım. Oy toğa kıldım Lan ayın bunu kim? Ha çoğun oğlum. Ha senin balan bu. Benim balam. Oy elinde göreyim. Ne degen kılık bu balan. Bunu töregende düşüp ketken emes asfaltga baş menen. Çok. Eşik açıp koygan başı menen. Kişinesi de mi? Boldu koy de. Ne degen kılık boldu deyim. Örtte veremez buna menen. Oy toğa kıldım Şunday. O kanat sanayip degen jana bala jönünde men dagı bilem. Üyme eski üskü nerselerdi alıp hıbıka jakta aylanıp жүрüp bir üydün eşigin takıldatıp kalsam jana siz aytkan kanat sanayip degen kudulaşmadı mı? Öl, büyük et, öçsün. Elin tur, kalayın. Mağala tükürürdüm koy. Oy toğa kıldım no teatrda örttöbüyse bu şerde ömür boyu kap ketebiz ha? Oldu parça. Öyle sel kalış kaz kaldı ha. Alan. Toğa kıldım Ne de attın böyle? Şana ayıp da otmadın böyle. Üyme Örtte üreyim hazır, örtte üreyim oyununuzu ülgür. Anday kılbanız yaş bola korkup kalat. Şunday da çoçta elinde görün. Toşna kırışaken bunun atı. Ona o bakılaşkan başka yerge koyç nito görünüyor otadı. Aytıver. Oy toğa kıldım. Anan? O kanat sanayip degenime üyün açıp kaldı. Üyüne girgile dedi ak köngül bolaken. Üyüne girip oturabız, ne kılavuz bul yerde desek eski üskü nerselerdi beremsilerge dedi.
Kuhyadan dele alıp çıkıp atat, vannadan dele alıp çıkıp atat, skalattan dele alıp çıkıp atat, balkondan dele alıp çıkıp atat. Işpanyerini açıp 5-6 sumkada eski üskün derseler taştap koydu aldığınızga. Ulan toldu. Jaman köp eкен. Anan içimen oylap kaldım. Baykuş. Bul dele artist bolelekte murun lölü olgan okşoy. An üstünden forması yam dal geliştir deysin be. Uy elikdi göreyim. Oy Dildor akan, ağa kapı olmamız. Onun lölümele de jakşı atı var, Gangirbaş degen. Menin oğlum. Jakşı ulum Jakşı var eken. ulam. Jakşı var bolat eken. Vay 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 vay. Vay. Vay 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 vay. Vay vay canım vay. Vay vay. Oğuzuna eriz. Anlayın konuz. Atçı eken vay. Isırıktığı güzel vay bir saat durdun da öyle. Vay. Isırık karmagan koldarda bu elim. Vay. Ne çoşuysun adamdı. Normal izlesin bir sendele. Vay bunu o tişte aldı. Ya bunun hali bala mı? Ha gözüne kapısta görünüyor da. Ulan. Buna olan ağzı birine şekil koymasın. Oy balaga anda katı tiybeyiz. Oy Toğun Bey. Men koy tişte aldı. Sağam ne oldu? Belki tuş kaldı. Elin duruyorum. Hopşum düşünmedim sizler. Hey. O pustoy bakılaşkanım niye Alceriye kadar aldın hemen? Ya tolturam da. Ne kılam? Tolturam. Bu 29 başı yok 29 ötkünde de sen tolturgan ekesin atan düşeste vurup kayıptır. Bunu hiç beyle daha açıp gettir de koyat. Hey, silerçi? Üyü bilen görmenen Gangirbaş ekesin esine. Bunun başkam ne keramet görsüdöt dağı? Başka mı? Ne kılat bunun dağı? Başka men boş vakitte uyda jatam bul maga akça taap gelip yardım beret iştek. İşte dağı. Ne işte bunun? Bilev iştek propkada. Bilev. Oo, biletçi bir göreyim. Kana oğlum bir bilev koyun. Vay tova kıldım. Munağını çı munağını? Munağını toşna bir 4. etajdan baştan düşürürsen özüne gep kalat. Tova kıldım. Vay. Bunda hem sasıgan kim bolup gitti? Aylan ayın sen buna çokçuluktan ne sepsemir otasın? Ha semirgen ölüp geçsin ne bileyim bunun cevele unutup kalata şöyle tonya var işte. Uy ölüm gülüm bu Çağırmason berç. Ha? Çağırmason. Gelip bizden soraysın da özünüz lölü olmasın. Toran yakayı. Lölüden akşak suragan lölünü birinci yolu görüşümü. Çığırmasın. Çağırmason yok var gel. Var gel. Hakkı çığırmasın. Vay. Sen ne benim balamı tev atasın. Benim balamı tepkenimde benim can başımı örüp gitti. Başın var mı? Çok ol teste sasıgan halkaş var ketler. Çıktı. Ket var. Lölü. Ket. Çok ol. Ket. Tova kıldım adam içmegen nerseler içip. Çok ol değil mi o? Hayral et. Turda vatan boynunu zulgür. Var geççi gün doymayın. Ama caman katık teptin balam.
Aldı menen arkası birde eкен. Мынау балаңычы вулканизацияға бір қараты берген. Қараттым. Қараттым, вулканизацияға қаратсам, алардың башы жетпей қойды. Бұны бір болса нотариус тауыңдайды деді. Нотариуста болса алиминге тапшырып бересің да. Ой, еліңді көрей. Ептеп балағылы олам деме. Нелер ғана болбайды ат еліңді көрей. Қара, içіп алғанын қарай. Біздің еркектер сонын екен, көз тиівесін. İçпей, сонын болып жатат үйде шу. Тапқаныңы жеп қойып. Жоқ дегенде шундай болбойды. Отстань от меня, иди отсюда, иди отсюда. Не трогай меня, отстань. Өл, қағылып кетет ас sütü тиіп. Ой, береқа бас балам, қорқып тұрасың. Ерчі андай жаман қыздарды. Ой, Тоға қылды ме? өзімі башқаша сезіп кеттім. Қандай сезіп кеттіңіз? Бақтылу сезіп кеттім. Неге? Көрбейсің ме? Өздері бізді сөгішет, ұрышат, тевішет, адам қатарында көрбейді, лөлі дешет мойнымызды. Болды чидеймен! Адам қатарында көрбейді, лөлі деген ашық жайлыңды көрейін. Біздің еркектер içпейді мейді, үйде жатат, соның болып. Өздерінің қыздарын қарасаң, мен елден кейіп алып тұрмын. Болды балам, болды. Мұнан аз кигізіп қойғансың. Өздерінің киінген, қыздарының киінген киімін қара. Біз лөлі болсақ та, етегіміз ұзын. Ошоға бақтылы болып атам. Бирок сіз бір еле қысқа киініп алған қызды көріп, же болбосо бір еле içіп алған еркекті көріп, жалпы елге топырақ шашқанға болбойды. Қырғыз деген айкөл ел, ақ көңіл ел, берешен ел. Қырғыздардың қойны кенен болған үшін 70-тен ашық ұлыттың адамдары Қырғызстанның ішінде жашайды. Тыныш тұр балам, тыныш тұр. Наушнигин алып тыныш тұр, ойын бөліп жатасың. 70-тен ашық ұлыттың адамдары Қырғызстанда жашайды. Бұл қырғыздардың ушунчалык ак көңүл эл, ошолор жашасын деп өздөрү Россияга кетип атат. Кара, сиз андай кылбаңыз. Кыргызстандык лөлү болуп калганыбызга Кудайга шүгүр дең. Анын ичинде ушундай ошто болуп калганыбызга дагы Кудайга шүгүр дең. Оштук десеңиз эсиме кеп калды. Келечекте азыр саат 4-тө пробка башталат. Мен кеттим движенияны кылайын, майлы тынч болгула. Кырыша балаң оңдотуп ал. Ой, тоба кылдым. Балам, сумканы карма, булар бизди азыр например кылып электе биз да кетейли. Айка төлөйкөнгө. Жо, биз Зайнапка барабыз, балам.